unity long live Take to the Jindabad Take to the long live 60 to the non develop down line Take to the non develop down line 60 to the non develop down line Kami alam Jindabad Kami alam long live Kami unity Jindabad Kami unity long live No Nixon No Nixon No Nixon No Nixon bicara oleh kalian itu terkesan tadi. Bicara oleh kalian itu terkesan tadi. No Nixon No Nixon Take to the long leg Take to the long leg Kami unity long leg Kami unity long leg So aprangsi pinin nang tum ladak Rongkhelan kielong nang tum ladak protest mate dharna ke doa puthak nang lihin ben pilupun laso puthak bangke kecengsi bangke PGR VGR longle alam kilo ate isiang kur pulo tang di isia khelong angkur pulo de pilo pulo de la ke longle phelang henlo tasi laso longle phelang long acha tai la kaso kache songa klam long bani lige ki pugang tung bang karbing long orat angkang pi akar karbi potuman theklong lo bola honon ratum ko pisi gade non bang kheitum na chuplang mane non ana theklong le lang ma koson si karbi khei banang ke lang plot ma koson si karbi khei banang ache dan ma koson si karbi atum ang hoya phananda pini alang litum nang lem det un punang parting det un ang hoy nang thijok un pula an nang ningje la pen atuwe he jong tame uttor bor bin long benguli tum purpak nang ache songwa hala sobang karbi long rat theklong ma theklong le jong si theklong purutang te karbi long aratum non anda people si alang li non anda make prang pridet lo lam thi sia na nutin polo cepak lan mana nonta parti song thorom ka cep plak lok la pulok si tumang gedam lang ma asia thipi bangke emek ke prang nang po porlo ki thur nang po porlo kar chap nang po porlo la pen non abangke kacerai nang po porlo non ke hokpet e karbi tum ning isipet ka cepak lang nang je por non apor ke hokpet ke karbi tum eklai vet isibet i humet po hala bang so cepak lang ne por tami non bangke kaceber kace khamke kace parem lapen kace song otomon bang kapa mepji lapen kace song phan kapa bob hala so bidi hala hai bidi kangli masuna mang claim thurong tumang kace char tasi hala so bang ke BJP long ke dokar binoy congress long ke dokar binoy regional party mukhalong ke dokar bi tum noy non bang ke karbi atum bang non an ke theklong lo pot mek prang melu non bang ke mo ehe mirit elong le phelang nang thi lap ekeng pak chibi thai besit ka chiru kar tam ka chipuke le belo Tripura nang man kai lo no la da Tripura things nang man lo da karbi long ta tanon anda jong si karbi tum jong si mek prang thek thelang pulo tang be la so karbi phan ke tum kilu pula ma bupoke la so karbi phan ke thek thei busim puma la so karbi phan ke tum ka chini la pe kilu ta akele pudang pupo hala so bangke non da semet bangke ili tumbang anu tina karbi ta emeke prang pen non por bang tum lam thege cepak lang la pen ka cerok tok nang po bang to na po non por ta jong si karbi tum cerok tok to depen long le phelang la pen bang pen ili khei pen bang po hala so bang ka cerai ta jong si non ana cerai thek thelang pulo tang pe pena pen abdi ke la so karbi long ke karbi tum keng pak ti biat hai ta velo la pen ka cepa hai lam theta velo pen ka cedani lam tha avelo hemprek punoi sonsuria ka che song sonsuria ke mang le tota angkura ke mang ke la long le phelang ke mang helo kasi la so bang ke karbi tum to bang kami anu tinda matha seroi nang ponu tinda la bangke jahar jak seroi nei poni hin ben hala so bang sinili pachini bonang tunglo hala bang to ante adun thula non la PGR VGR la bang so ka tharlia puthak Dr. ala CM Turam rong hang kaning je pon ke parok tumhan la kiche su tumhan mane aning pa the pon je PGR VGR ke eviction re lage mathari nang tum pusi la bang so puthak on kali eviction ve ke puke hemprek nang pive ke pura ningkan fliket nang ningje der le tanon ana hemprek long le la kar bi kheisi ke virtu ponon anglong se along le a hemprek ki kimji a hemanu jo ka par jabi long le sia vi tang lo non anta da hemprek nang man pi opening ni je bom lang hala ka ning je tumna therak chet nai election nang le lo pune hemprek lam ning je po election ju tang lo te ing samri election nang le tang lo te hemprek nang man pi po pa si tina political party manifesto bani pini non karbing lo termas council kachari non cm nang man mea kopen government ki bang lo puro tang te non BJP phanang pa hai noi hemprek nang man pi po si non ning je ver ma di cm ke hai tang de pini ningkan kep ningkan kre hini so se BJP a sarkar kachari pini government mate kachari ang hoilong ini dera pita jong si hemprek man thek thelang pro tang pe pena dik hemprek vil non kirang kilang sarkar BJP pa haider lang pune hemprek nang pivek kuna do isi ning te themi alam thege doke amut pi alam mang nang ka chopai li lo non ningkan kep chari det ninge jong si hemprek man thek the
non ningkan kep cari det ningke karbing longa kimang jong si papling pitek te pulutang te kimang jilangan ni kona lo claim theklang ke ningkan kep ke lage apor ke joy kali ke la so por ke joy ke la si la so bange karbing longa ra tum ke la ke mang hubom lo la si PGR VGR eviction claim ji pula so nang ningje PGR eviction nang claim ji po hala so nang ningje ke hala bange claim ji pu bam ta nona claim ke lang la pe nona tengke ke claim ke si ke thai lo ka cho bai lok lo non ke eviction ke claim pu hello piklan PGR VGR pu ke aing hopen si patata hedalo jopang thang adabang arnikang sam narul sini sin ni jopang thang la so mass joining ke claim la ana mass joining ke claim e karbing long arang kang pigela ke mass joining si claim detlu la so ting pulutang de la an mass joining claim det la an mass joining ke claim pulute la ka mathai non ke a sarkar ta BJP sarkar si gedo hawaring koira throk ta BJP si ke hai jong se la so ting pulutang de ke dam tang la tum BJP sarkar che pai ke kang hu be se che pai ma pu melo la so ting pulutang de la si litum ko mana party ke chok che hala ni dum puthai be tami ni litum ki pu bang ke PGR VGR eviction bang claim noy R2G PGR VGR eviction bang claim noy alang litum no si ar jab dunia alang te parthirun bo non komane fan kappa haiji komane fan kappa MG po farman litum non dakache songkar jab kali claim noy hala si tumang chitu dun po ar jaun po serari dak men alang lituman mo pirthe sining rure tik bini non kachari dong si karbi ke mang pa chundia to men hala dapan litum kai ke da alang tumasi isi akhir jumela pen nong me kai ta alang tum sik pijini tum hin Entahlah non het jong ala Assam all Assam Bengali Association alang tum la protest made pini la tum apan kumasi ardi ki pilo lalle fere redet pen alang tum ardi ki pi bang ke la ke non karbing long Thomas Council kacharia tum sila ke chetherak nang di pini karbing long Thomas Council kacharia CM ke hai pani tum ke pang ni taun pathur taun parjap taun pang ni taun pokaning je lemaling da chok poning je kala alang tum chetherak nai ta lamboi karbing long rasi thur paklo ke karbi phanji ka pin rembo joini si ta la so bang non da karbi tum ching hon the kelang che plak the la so bang alang litum bang che mata the kelang ta si la so long bang ipukang tung bang ke komane tum handak alom kapathe komane tum dak methang ang hoi joini alom kapathe josim si pini lan cheplang hai det lopen la so long bang ilitum ke thak nai bang ke alang litum bang ke pini BJP pini ala Bengali Samaj sum ki pu bang ke alang litum ki pula bang ke pini ing nitum hanang achenek ke pan Bengali khai menang ke langrem pu Bengali khai ban me komalo ke langrem ke ilitum ke aron arkan ke aron teng si ke ilum ke dam aron teng si chin ki dam pini longle phelang karbe tuma longle pata ti odong apita alang litum long Bengali tum charai piti phala solong litum karbi tum le dam di de malo dam moke pini tum che thakon me pini Bengali khai tum constitution bang sangkar kan law and order da bang nangkar kan aron do an ka inglong suduma jakong an da bang sangkar kan angi thi pam se claim pulutang te hala dake karbia phan Bengali tum lo nanga chene ke ili tum lo karbi tum lo Bengali phana chene ke hala so bang itum karbia khai tum ala bang che thakon thek nai ka che bhong charbo phanali tame class sapen itum hala bang che thak la si la solong bang ke amut pi bang ke angkang pila bang jasemet ang athi pi bang ke PGR VGR athi pi lo te ma la si hala so athi pi long bang ke itum bang ke non ki khibom a sarkar tum jong si claim thek thilo pule dang che thandak noi claim ji pule men tu si claim mi ma hala bang na che thandak noi la penan part ame high power committee tum konat si kang sam clip ma high power committee PGR VGR eviction ke high power committee tum si handle alang tum si steering kalang tum solo pop pini ningkan isi plengkai lo pini ingsam kli ase ang tong ave set pini alang tum konat lo mari dissolve mal la so high power committee la so high power tie tum pini konat alang tum ke cak kali kalang high power ke la hala so bangta pini rat tum mangai kar junang ya pornon mang nang tang hala le semet ke te kijut si isinar juthulang la 1951 pen ke banga ke chi so tum han ke pota PG le pen da eviction on epu tame hala so hut 1951 aprang ke chi be tung ke kona population do bola pen non hala so ke ili to marchini teng bune hala so ke 4% met ke do ke che ke base to 4% kali 5% me padona pini jong si don phar ha so jong si don suri jong si do polete non ke ave nai da don suri ni bak do nang lang ate owe hini bet lang gente owe hini pune e don long kanong muni da phai kona bat ko ke lasi amut pielam bangke alang litum non bang lang nang pune 1951 a prang ki bang tuman ke pedunang jara khai dapat puthai be tame 1951 alom ke bang si bang bilang 1951 alom ke bang si bang bilang lapenan part bang tame 19 non uttor borbi long hawra ghat long bukulia long ong dung ka chesong dung la tum ke 70s 80s lom ke bang tum sai si tasi hala bang so puthak bang ke alang litum phan bang lamboi bang pidun thek pami nai lapen 1951 a prang ke bang tum council bang ni nia prang ke bang tum bang pedu pathak na hala puthai be hala bang ke asda ka prang man ki do bari ma khei putum hok pon mi tame la so fit ke bang taman bang ke karbing long Thomas Council kacharia CM ke haida pang dak lo hala so ting selang litan inje thip nang po lapen jong si potta jong si ki pilo pulotang de rat tum thur pak sila bang ke seng tong che padu nei lapen la bang ke padu si ache song hala bang siman
to aprangsi pini nangli tum ladak demonstration mate nangli tum dak dharna ke doa puthak nangli hin pen pilo puji ke Apini dak nili tum song ham hang song at tin me kadok be tapi dak jito sit in demonstration pake lagi PGR laso puthat polotong te ningkan hinilo ili tum kache song ningkan hinile kai lo laso kache song long ili tum eviction bangke council aja kong aja paklang keder council aja kong aja paklang keder lo polotong te atum political si pathero lasi non son ke PGR ke ili tum kache song chot le lage kali council tum ta nang chara effect na cheton effect hel lasi jo chelango ju tuliram rong hang coba itu ili tum dat ki phanse lage tok nangli chelango siam sar ju chelango ju nangli phanse na tok tuliram rong hang coba itu buat ke halas hut ili tum kache song ko nangli se lage kan jelo lage je coba det puke nangli kan jege la solo je pacun po lake ili tum ke lake sonang ili son bek po son long po pusi nangli kan jelo ke ili tum kadok weta che thek long lo lasi la so pot ke nangli ke coba det khang jang non son ke jola weta otor por bilong ta ili tum che thek long ke di la tum ko ame amuluk che tong che paklang jakong che paklang lo lake tum phanang ke beri phano lake la tum tu son ke la atum dharna dole nur bahani bang thaba bang beng chok la beng chok pule gali bang atum ke bang suri kep bang suri hi bang kre hi ni ang la tum amuluk che tong bang tampak lo bang pajok pun la tum la ana jakong amulu asabe ru tor bilong ko alno ili tum pakum centa papu hak enta la tum la ana jakong che paklang lo bang suri kep bang suri kre hi ni aleng bang muluk che tong si bang pajok pun lo non son ili tum PGR ili karbiang lo ke karbi tum sia khai kong lo ma bang aprek tum ulang ma avilo ke di ili karbi tum si gong ten si lasi ili tum ta non son ke ili song tum le apang narjab lo polotong te rat kar biara tum ta ipi jakong nang ber do nei ipi jakong narjab nei la son thak si ili tum ta kai ke mat ke ili tum ta song mat ke ili to panta na chok kha ke kalang le he claim nang ko he tanil tum panta nang tum si claim pole to so chok ke এটো সংশোধন আনিছে 2024 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহলৈকে হিন্দু বাংলাদেশীসকল ইয়াত থাকিব পাৰিব বুলি কৈছে গতিকে এই লগত কি ক'ব নাই সেইটোত আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ স্পষ্ট আৰু চিধা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মন চুই যোৱা কথা এটা কৈছিলে যে প্ৰথমতে মই অসমীয়া তাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কৈছে যদি সঁচাকৈ যদি অসমীয়াৰ ভূমিপুত্ৰ অসমীয়াৰ পুত্ৰ হয় তেনেহ'লে তেখেত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কৈ দিয়ক যে বৰ্তমান যিটো ইমিগ্ৰেশ্যন এণ্ড ফৰেনাৰ এক্সেপশ্যন অৰ্ডাৰ 2025 যাতে সেইটো যিটো সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লৈছে সেইটো অসমীয়া বা অৰ্থাৎ অসমীয়াই সেইটো কিনা সেই সিদ্ধান্তটো মানি নলয় আৰু অসম কাৰো মানে সৰণীয়া পথাৰ নহয় সেই স্পষ্ট কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সেইটো জনাই দিয়ক আৰু সেইখিনি কথাত আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো হস্ত অনুসূচী আমাৰ প্ৰতি ইয়াত ইমানখিনি প্ৰভাৱ নপৰে কিন্তু খিলঞ্জীয়া বৰ্তমান কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি খিলঞ্জীয়া আছে যিমানখিনি আমি ঐক্য হৈ পেলাই বড়ো তিৱা মিচিং ৰাভা কলিতা শৰ্মা গোটেইখিনি আমি একেলগে হৈ পেলাই আমি ঐক্য হৈ পেলাই মাত মাতাৰ সময় আহিছে আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ বৰ্তমান বেদখলকাৰী যিমানখিনি আছে বেদখলকাৰী মানে বেদখলকাৰী ইয়াত কোনো এটা জাতি কোনো এটা ধৰ্মক নিৰ্দিষ্ট জাতি ধৰ্মক চাই সেইটো নহয় তেনেকেই কাৰ্বি আংলঙত VGR.at হিন্দু বঙালী থকাৰ কাৰণে বা খেৰণি PGR তাত বিহাৰীসকল বা থকাৰ কাৰণে সেইখিনি উচ্ছেদ তেওঁলোকে কৰিব বিচৰা নাই নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা কথা কৈছিলে যে 855 জনৰ যিটো শ্বহীদৰ কাৰণে অসম আন্দোলনত 855 জন শ্বহীদৰ কাৰণে তেওঁলোকে গোটেইখিনি উচ্ছেদ অভিযান বিদেশী খেদি আছে বুলি কৈছে কিন্তু তেওঁলোকে সেইখিনি শ্বহীদৰ তালিকাত তেখেত চাইছে নেকি যে সেইখিনি শ্বহীদৰ তালিকাত তাত বহুতখিনি মুছলিম তেওঁলোকৰ প্ৰাণখিনি ত্যাগ কৰিছিলে সেইখিনি শ্বহীদৰ তালিকাত বহুতখিনি মুছলিম কোনোবা আলি বহুতখিনি তেনেকুৱা মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ পৰা বহুতখিনি নিজৰ প্ৰাণখিনি ত্যাগ কৰিছে প্ৰাণখিনি হেৰুৱাইছে তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থৰ কোনো কি আছে তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ মাত্ৰ সেই নিজৰ মাতৃভূমিক অৰ্থাৎ অসমক যে বৰ অসম কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰাণখিনি ত্যাগ কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছে উচ্ছেদ কোনো এটা ধৰ্মক কোনো এটা জাতিক চাই সেইটো নহয় সেইকাৰণে যিকোনো ক্ষেত্ৰত নহওক কিয় বৰ্তমান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যদি সঁচাকৈ যদি অসমৰ সন্তান হয় তেখেত যাতে উচ্ছেদ ধৰ্মক চাই নহয় কোন বেদখলকাৰী কোন হয় সেইটোক নিৰ্দিষ্টভাৱে সেইটো চোৱা চিতা কৰি চিনাক্তকৰণ কৰি পেলাই যাতে সেইখিনি উচ্ছেদ কৰে সেইটো পেলাই আমাৰ ফালত এটা আহ্বান আৰু এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ সেইটো CM কৈ থাকে যে এভিকশ্যন PGR এভিকশ্যন এইটো বিচাৰাধীন হৈ আছে বুলি কৈ আছে তেখেতে বিচাৰ হ'লেহে এইখিনি কাম কৰিব পাৰিব বুলি নহয় এতিয়া এইখিনি ক্ষেত্ৰত এতিয়া উত্তৰ বৰবিল যিটো VGR আছে উত্তৰ বৰবিল VGRটো এতিয়ালৈকে তাত চাবজুডিচ হৈ থকা নাই
আৰু তাত PGR তাত চাব জুডিচ হ'লেও মাত্ৰ তাত হাইকোৰ্টৰ পৰা এটা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা এটা জাননী অৰ্থাৎ এটা অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে যে তাত যাতে বৰ্তমান সময়ৰ কাৰণে উচ্ছেদ নকৰে কিন্তু যিমানখিনি ফ্ৰী লেণ্ড আছে যিমানখিনি চৰকাৰী ভূমি আছে সেই চৰকাৰী ভূমিটো তেওঁলোকে কৰিব পৰা যায় গোটেইখিনি চিজ কৰিব পৰা যায় কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি কৰিব পৰা আছে সেইটো কৰিব পাৰিলে হয় কিন্তু আচল কথাটো হৈছে তেওঁলোকে কৰিবই বিচৰা নাই কাৰণ সেইটো হৈছে তেওঁলোকৰ এটা ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ এটা লাভৱান হোৱাৰ কাৰণে